Kellogg's Jungle Juice. Mwana nibwo twaze kiva mu mashyamba none yamenye ikigoryi hasi acaho. Nino njogonye. Ubwo akamumenya hasi barabeshyira fandi tu. Kuko ni waje bose abashotora. Tuvuye tugaruka kuri uruhande. Mwituma nawo hari watabazaga ari mu ndege. Mayday. Yavugaga Mayday nibwo butabazi nuko batabazi. Abakomando arangije guka mu ndege. Sandy's in there. Yakuba hari utabaje kandi agomba kuba kuye mu matware y'abanzi. We've got a Mayday on the trail. 2 down, area Alpha 2. Ishero dufite abantu batabaje no nangaha indege zabo ebyiri zigomba kuba zigiye hasi. 8 for Sigrep. Ntabwo turamenya ni bande. Sandy flight on the way. Tugomba kohereza ikipe yo kujya kubashaka nona. Iron Hand uwagukaga mu ndege bari bamuhaye izina Iron Hand kumbe ni Major A Wilson. Major A Wilson. It's unlocked. Injira ntabwo wafunze. It's not locked. Raka. David Caroline niwe baje kureba. Major Wilson from the 388th just went down over the trail, sir. Nyakuba The new G model Phantom. Major A Wilson mukanya gato y'indege y'umunasi habi. Kene butabazi. Get on the horn to NKP, Willie. I want a maximum rescue effort on this. If there's anything left of that damn plane and the crooks get a hold of Wilson, they'll have it all. Abaguku baramutse babonye Wilson bakamufata mu maboko yabo turi mu bihe bibi. Nyene ikipe y'abasore nzima ijya kureba Major Wilson. Kumbe Major Wilson ko yakaguye. Niba ari we wuyu mwibuke ngo baguye ari babiri. Abaguku baguye kuri radio. Ubutabaze tugiye kubwohereza. Teka mushaka undi tujya gushaka undi. Kumba abasore baguye bavuye mu ndege bari babiri. Zararashwe. Major nguyu hakuno ari marayishi mutaka yavanye mu ndege niwe duheruka arimo kuvuga Mayday mu mashyamba kandi mirongo y'abanzi. General waravuze ngo nibakora ibishoboka baramutse bafashe umugabo ari muzima bari mu byago muri za operation bari barimo muri Vietnam. Ibigo biragenda biteka Katroli Major Wilson ikipe mutabarira vaye Katroli aho yarabito neza umutaka budura baguko ngo barahinguka. Manywa Yingo Fandi Keep on gear. Don't keep on that. Ducky Tabatanya kumushakisha hafi. Keep out. Mugeresha nene mama mchiri. Raka mugabo baramushakisha umugabo aciye barareha shawe nabaguko ubugabo ndakubwiye burareha bumutu ruhande nakabunda gatoya sha abandi bafite nkuru shafite kabucura sha afite akazingo niko yitwaje mu ntoki ndo ndufite akangana nkake baraza mushakisha. Sandy, this is Iron Hand. Sandy, you need Iron Hand. Code name we bam is Iron Hand. Come kwa Sandy, Iron Hand is down son from that bend in the blue line. Iron Hand naguye hasi. Mureba ibirere byo bisana hari ubururu. Hey, amushaje namagara hano hasi sha. Tumushake. Abaguko bari kumuhiga. Kumbe hafa hari ikigo cy'abanyamerika. Ikigo cy'abanyamerika niho hari ibirindiro bikomeye hafi y'imirongo y'abanzi n'imirongo y'Abavietnam. Iyo bijuse rero abanyamerika nagesa nabo babiri imbere mu mikino. Armstrong and Linger. Daviko, Karame fan. Attention. Wait here till I arrange for your buggers. Yes, sir. Mumenye neza hano mwinjiye. Yes, sir. Muri bashasha mugomba kwitabira akazi kose nko bisabwa abandi batcyane nyakubaho. Bite mwanzingo mwe. Hey. Bandi baramwikiriza kumanga ahita nzavumba nimwe byarwanaga nijoro. Genuine Mr. Charlie souvenirs right here. Oh, wow, souvenirs. Muze mbaye souvenir sha. Souvenir wangu. Coolly. Njya kureba za souvenir ni bicyacya bishe. Ni za makurutu. Kumba baramenyereye mu kazi biyambarira nka John Paul amasaha 28 na nijoro batera mwibuke neza bari mu bintu by'ibishati bimeze gutya. Bambara nka John Paul n'aba star. Mu mashyamba banywera makamoyi. Baba barabakaguhereza. Babajwe n'ibyo barimo kunywa. Hey, you can't get this anyplace else, man. Kumba bashaka nago bashaka gupfa kwivanga nabariye. Hey guys, is that cheap or what? That's cheap. Real cheap. I told you it's cheap. Hey, they said muza mufatana mwabasukamo. regulate. Bani yuzura bashasha.
I don't think so. We better get back in formation. Hey! Wangu tuvan, we buretse kugenda sha. You see, out in the bush, Charlie's dick is too small to cut off. So we take it in. Huh? Turagwitishamo ibyo ugomba gufata maze ukazana umutwe munini. Finger licking good. Mugomba kwiga kurya ibingibi. Ibintu baryaga ntabwo bibaho. Show the world what tough shit. Iyo nyamunjongorerwa. We got a live one. Bariya basheje ntabwo bazi iporezo biryoshye muri iyi minsi. Can't be more than... Izani bakubita kabiri gatatu mu ishyamba. Didn't even smell yet. Yena ndumva kitananuka. Fata urya wa gisenzi we, fata uporeze. Barimo kubakamiritsa mu mashyamba. Two green start on ears. Mwana mutoye. Mwakiryagagura hano. Muzapfa natwe twarapowe. Kwanda arimo kurya yumva. This a real ear, where are the peaches? Ibi ni ibiki mwabahaga. Yararimo kuambura ngo ni ibiryoshye. Kumbe banyuzuraga batarimo no kubirya. Abandi twasize barimo kumuseka. Yacu bidatinze hari indege yaje kureba Major Wilson. Mu mashyamba bitwa ndi mazina tarayabo. Hano mu ishyamba bamwitaga Iron Hand. Kuboko kw'icyuma. Hande kuboko kw'icyuma indege yaje kumutora ngiyo. Yaje kumukura neza. Nibuke neza abanzi bari hafa bazana za RPG dore baguku. Dore aba Vietnam we kumanywa. Sasa ryo kumanywa rirakatsindwa bigeze kuri ndaserega agiye kumuhumetsa. Kera. Indege sense kwirokoka tu. Ubugabo bwarayegeresha. Dore uwo baje gutora yewe. Landing muye. Baya, majoro yaragiye kuyinjira vayo. Banaje mu gutwi we. Baya. Oto. Arapi agasenzi na target kagira. Kingfisher, this is Seashell. Come in, please. Hano ni Seashell, muratwumva bava. Seashell, come in. Ini Seashell. Pibe, arapiji. Bara yibaruye shawo. Bara yihaye shawo. Ko bakavuganye general ahantu arabyumva. Bendaga kumwa. Atoneka kamwe arangije acaho. Nabwo bwendaga kumutoneka. Amutonetse ukuguru. Nabagatoneka igituza. Bamushenzi we. Agenda bamutonetse. Soon curtailing air. Bandi. Government ihombye indege. What next? None iki gikurikira, what next? Okay, the 10th Lurps is just up the road from here. We can get special ops to cut loose a chopper, put him in on site. They find Major Wilson, get him to a safe place, and we pull him out as soon as the weather clears. Munshakire special team, ikipe idasanzwe special forces commandos. Special force ni igomba kujya kureba Major Wilson. Bakamubona bakamushyira ahantu harinzwe ni w'indege iri bubakuri, ariko nta yindi ndege twupfa kohereza. Well, your aid is on site up there. Bagiye kohereza abasore bagenda hasi ku butaka. No matter what the weather is. I'm sorry, Willie. Sir. Nyakubaho. Look, I think you and I both know I'm the world's worst general's aide. Nyakuba general, ndakeka we nanjye turabizi ko ndi umwe mu basore beza cyane bakora neza akazi. And when I do, sir, Nimbikora. you'll approve my transfer back to F4s. Usubize muri Air Force ndagira ngo unyohereze njyane ni special Do force. anything to get off staff duty. Sawa musore muto. Okay, Willie. Ndabyemeye Get up there and coordinate things with the Army. You are going there to coordinate things in the army. Ugiye kugenda koko ingabo ni wowe uri bube uhuza ibikorwa byabo bose. Hanyuma operation ni igenda neza ndagusubiza muri Air Force umwana yashaka gusubira mu ndege. Nawe nirwanyo mu kirere. Bakomando kumbe bagiye gutumwa mwibuke neza hari igikipe shaka kibirara shaka. Bimwe byanyuzuraga abandi. VA territory. Guys are walking encyclopedia on the SP1. Meja yafatiwe mu mirongo y'abanzi. He doesn't want Charlie getting his mitts on. Hanyuma kandi wowe ugiye kugenda n'ikipe yawe mugende mugiye kumutorayo. Mukamubona muramushyira ahantu harinzwe. Coordinator ari hano. Uri buhuze ibikorwa ni bagiye kujyana nawe kandi Willie. What we got here? Uyu guys. This is Lieutenant Reynolds. He's General Simmons' aide. Uyu bamwita Lieutenant Willie. Be overseeing the mission. Muramuri kumwe ni nawe indege iri buze babere cyane muri Branding. Landing zone. Cyarabanje kiramureba shaho ni cya sergeant. Got any bush time, Lieutenant? Bandi wari wajya mu bikorwa nk'ibi tugiyemo. Any training in Panama? He won't help you out. Ni imyitozo yanjye nayikoreye muri Panama. If that guy's alive out there, me and my boys will pull him out, but we go alone. Twebwe n'abasore banje tugenda twenyine ntabwo twigeze twitoreza muri Panama twitoreje muri aya mashyamba yina. I'm an extra chance you've got in finding him. We nije mahirwe yenyine mufite yo kubona Major Wilson. Special Ops will have a chopper on the pad at 0500. Reynolds will brief you on the operation side. Mukabona Wilson muri kumwe araberekana mu Your life. ukunda ubuzima Can't bwawe. teach you the bush overnight. Umenye neza ko twe turara mu mashyamba nimo twibera twibaho nk'inyamaswa. Ba Lieutenant yaje batabishaka.
Sergeant arimo arasuzugura umuruta ngo bamenyereye amashyamba nimo bitoreze nimo barare nimo birirwa. Kumbe uko wa general yatumye wa musore lieutenant arundi mugabo wasaga narimo guca ku ruhande arangije za kuno hari akabari mwibuke ni mu baguku abasore bari bagiye kujya uyu ko yakaje mu kabari kumbe harimo ikintu kimeze nk'ikiradiyo akorana direct na general kumbe operation zose bapanga itayohereza ubutumwa. Ongai avuga ikigugu Vietnam ararega abashaje ngo baraje bohereje akipa y'indyankurye barabarya indari ikipa yagiye kohereza ni ibirari iyo bitarimo nk'ita biba biri mu bintu by'intuza by'amakarita na lieutenant bamwijije mu ikipe dore nguriye n'agasegereti yatangiye kubyiyungaho dore ukuntu byiyambarira nta na kimwe ushobora gusanga cyambaye umwenda uteye pasi reka da ni ibintu by'ibishati byacikaguritse ibintu by'amasengeri Mama's number one son. Abashenzi barandiye wangu n'abakuru barimo arakena n'abakuru asheta grenade yashiriwe. I just have 2 questions for you. Ufite ibibazo bibiri. If that's a live SATCOM grenade, how come none of you fucking lerps are hitting the deck? And can anyone beat a full house? Iyo grenade ndaceka nayo ndayiriye kuko nta wandya hano zabwana gusa. Fuck me. Mwana yishitira turiye wangu baratukubaruta. Nta mikino bigira. Sergeant. It's cram time. Nicho gihe cyo guhaguruka. Here's where Wilson went down right here. This is where the chopper bought it. Hano ni indege bayitwikiye. Barry is crawling with NVA. Hano agomba kuba ari mu mirongo ya NVA, National Vietnamese Army. Niko ingabo za Vietnam bazita NVA. So that means he's going to be harder to take. Any radio contact? Ibyo dukora byose nukuvuga ngo twitonde. Chopper before it blew. Tugomba kujyana na radio yo kugira ngo ize kudufasha duhamagara indege. So we'll try to make contact when we go in. Then what? Our taxi dropped us some splits. They can't chance hanging out in a hot LZ. So we find Wilson, we take him to higher ground. Turafata Major Wilson tumujyane kuri higher ground. Higher ground ni ahantu hejuru hasumba handi ku musozi. My boy flying once we find him. Aho ngaho niho indege igomba kudusanga kandi tukabikora bitarenze amasaha 48 nukuvuga ngo ni iminsi 2. Urugendo bagomba kurukubita munsi umwe undi munsi umwe bakabagezaho bagomba kujyana Wilson. Ari nabwo irambara irangira bamucyura bamuzana. Kumba aba Vietnam ntago nabo boroshye. Mushenzi w'akagofero wajyaho ni safuriya. Abaguku nabo bafite special force yabo uko abanyamerika bateguye ikipe yabo ya mbere nziza. Aba Vietnam nabo bafite abanga bambara imikara ni ikipe bizera. General tu yarapfuye kuri wa munsi mu nkambi ya Champo. Byarantunguye. Barimo baraganira n'umukuru wabo nabo bafite general. Do you back now? Yakuba unyihangane kuba nawe uragufatiye bari abanyamerika. Nta kibazo. Don't keep talking. Wowe n'ikipe ya special force nizeye icyo mwankurira ko ari kizima. Barenda kohereza indi kipe ngo yo gutabara wa majoro wabo waguye ina. Tomo donkey. Uyu majoro turamutse tumubonye aratubwira iby'intwaro nshyashya abanyamerika benda gukoresha inahango iwacu. Barimo barohereza ikipe yo kumukura ina. Amagambo ngari yandika mu cyongereza ushoboye icyongereza ni yisomere. Mubone mbere yuko ikipe y'abanyamerika mubona. Aba Vietnam nabo bohereje ikipe yabo ya special force. Ni ingabo ariko nabo bafite barimo special muri bo. Nyakuba turabikora. Turafata mu majoro mbere yuko bucya before dawn. Kumba mu majoro bagiye kujya kumutora. Tugaruka ku abanyamerika aho bagomba guhaguruka ni hano. Hari wagiye muri radio yabo maze shara ikorogoshora. Uyu mugabo mwibukane nawe wahamagaye aba Vietnam cyagiye ari mu kabari. Ababwira ko bagiye guterwa. Agomba kuba ari umugambanyi tu. Bango ni sawa. Kumbe kire korogoshoye kiteye ibyuma shaho. Dore kipe bohereje. Jo poli ni uyoboye. Dore wo katwe ukuntu biyambariye ni ibibanda na ibintu by'ibisengeri. Nawe ugenda yambaye neza. Nuko vuga landing zone ntago bari bwongere kugenda baparikana mu majoro bari mu Musange Major Wilson. Abana baparika kure cyane ku buryo bari bugende n'amaguru bakajyaho bamukura ni iminsi 2. Mission ni iminsi 2. Ni kipe special forces. Ni special force commandos. Major ahanari rero inzara we yatangiye no kumukubita. Tu! Hayiwe data we. Uzi gukubita n'umuntu w'umugabo hayiwe bankene. Hayiwe.
uko hamagara kumbe dore abaguku ho bafite ikipe my friend Fandi murebe hano Fandi kumbe uko barimo gushaka wa mu majoro dore n'abanyamerika baje gushaka majoro ndakubwiye filime igiye kubaryohera we Position approximately 600 meters northeast of Arrow Lake. ndi muri northeast mburasirazuba bw'amajyaruguru north na majyaruguru east n'uburasirazuba hariho mu nsanga over bw'umusozi muremure usumba yindi over kumba aba bamwumvisha ko bamwumva mu ndege n'abaguku bafite radio bakuye ku wundi muramu nabo baramwumva Hell yes, I'm scared. ufite ubwoba mfite ubwoba I don't go in the jungle, they might just... imyitozo se bambwiraga ko wakoreye muri Panama yari yiki kapfusha filime sasa tekereza sergeant arimo arabaza lieutenant ngo ufite ubwoba nukuvuga ngo aramusumba kikamanza ngo ufite ngo are you scared and that of course I'm scared uko aba Vietnam bari mu nzira baza uko naba bamanutse yegwe Eje baparitse kure cyane mission ni iminsi 2 2 days mission mwitahire tugeze aho umwana rira nyirakuru na nyina ntibumve indege irabasiga muze bagabo tugende bagabo Fanda mesemo we munkurikire mwanzavumbamo abaguku bari hano bambaye igisirikare nabo dore inzingo zabojo yewe dore inzingo zabojo tekeza ubu barashe bahungiraye ibari iwabo nta cyepfo cya ruguru majoro baje gutora bamurashe karakaguru mbese aragenda asa nk'uwambaye umumbunda umwe wo kumbabura mira Lose the glasses, fly boy. We don't use it. wanga ibyo biri nete byawe bikureho hano tugezaho umwana rero nyine nta paraburiza hano nuze kuhirya kirimo kiramurukiruta cyaje kimwe mwibuka cyamenyereye intambara zina filime itangira n'ibyo kipe batwerekana none batera aba Vietnam hari abasore babiri babohoje icyo gihe gabo kiramutegetse akuraho yarazanye za paraburize n'imyiryo bageze ku musore wa mbere wahanutse ari kumwe na Wilson we yaheze mu giti mwibuka aba Vietnam radio batoraguye ya mbere bayambuye uyu murambo ni nayo mpamvu bafite amakuru yose aho abanyamerika bageze Wilson buri uko ahamagaye aba Vietnam nibo bamwumva niba wundi wari wambaye paraburize nyiryo yavuyeho yakoze gukamuka sinzi kibaye mugabo yaranyereye yikubita hasi niba arekuye katurori mugabo ntugatinye cyaguye hasi kirarasa rwagenda guruta ruri mu mbaruta niko wagishenze baratukubaruta ni mushyashya nibwo agirira muri iki afite ubwoba shaho kuburyo arahanuka karasa yakanze na wundi baje gutora ajyaho nabaguku bamuteye sergeant bageze hano maze babona abagabo numwe babonye mugabo arikurura kumbe niwe bamugezeho kare muze sha dore kuntu bambaye dore jomporo Meja baramubonye yikangamo ikipe mugezeho hakiri kare kumubona Yesu ashimwe haleluya abarokorera imubwira bamubonye kare haleluya Imana ishimwe rwose turongera gushima Imana bageze waba amahoro katurori Let's put out the welcome mat. cyo gihe cyo gutangira kuva kumbe bagenzi babohereje indi kipe Iran special force yaba Vietnam baranje batega za land mine za mine ukuvuga inzira babaciyemo ntibayisubiramo ko bateze za mine ubonye itunda matunda yiko mbere aba bakomeza kujya imbere ntago bazi ko matunda yiko mbere amatunda ari imbere Local bad guys down here. abakaratasi baje abarimo gutega bose barabimenya ko abakaratasi baje Fandi ngwino tugukure hano Fandi aragenda nk'uwambaye mu mbunda kaguru bakarashe ombedra bakaratasi matunda yiko mbere matunda
abashenzi batugezemo sha yewe amatunda araba yewe baratera zaso mugende bagabo mugende nubwo mwashira mugende matunda yikombere bare kuriramo Sergeant RPG kunda zira Field of Fire igice cy'umuriro niko filime yiswe ahantu hacanirwa gusumba ahantu hacanirwa umuriro RPG rocket propelled grenade mu magambo arambuye niko bayita RPG fandi umumbunda bimeze nabi inzingo zabosho siyemeje zuzashe kumutora dore mu John Paul acaho akurikiye na diplomate na bikini yari abahanzi nakubwiye bajyanye ubusitari ariko birarwana mu busitari bwabyo abapagasi barabamaze bamari abapagasi sha turukwa storm front coming in. No choppers till the weather clears. We sure as hell can't stay around. Gabageze hano cyari igihe cyo kuruhuka barabona umugabo atapfa kumujyana gutyo rwamugezeho bagiye amahoro badashatse uburyo bundi bu Terry knows about it. Get a message through and tell him we're heading there. We'll advise along the way. 50 clicks. He'll never make it. He either makes it or he doesn't. But you can bet your ass you won't if we stay here. Happy. Ntabwo twakomeza turimo kuruhuka muri ubu buryo dukomeze tugende mpaka we ntabwo uyu mugabo twamugendesha ko I can't make it umva lieutenant ntabwo natwe dufite ubuzima bwo kuba twashyira mu byago dutegereje ko baguko badusanga hano Okay. Hello? Okay. Today bo mai today oi. Yalla. baguko bahamagara bene wabo no gutangira batumiza kandi gakipe kajya kwiyunga kuri ya special force akako karaca mu mazi abanyamerika nabo babimenye barasa nabo babizi neza ko bagiye gukurikirwa mpaka nakuruhuka abaguko no mu mazi baciyemo babatangira menye babona inzira basigaranye ari yo guca mu mazi yonyine kuri ubugabo abo ni bamarini bo muri Vietnam gato bafite bwuzuye imikeka hejuru n'ibirago Meja yabaye igicumba Meja yabaye igicumba katurori biragenda gute Meja yambaye umumbunda mu kaguru katurori mukarage dore nguyu yasigaye mwagezayo nangeze bagiye bazana ibiti amarero kadashoboye koga fandi ryamaho fandi ryamaho fandi barasunika umusunika nk'igifuka cy'ibirayi kumbe dore ba marini babaguku nabo baje aya mazi abacamo baba Vietnam niyo mazi barimo gucamo uziko paturore ibi ntago biri bumere sawa tu biko bigaragara tu urubugabo aba marini babaguku shana abaturage dore abashenje mugire dore abashenje we dore nabo babona abaguku moto muriro kundi Refu mawe uyaza nchachi munda kijami igitoki meja
batari banamugeza barashaka kubatwika bataragera hakurya. Ya Trore Kompori yarabayereje bafite we nabo bafite Komporo Java wangu bari bamarasha umuhumetso yewe bino shaba shenje ndabaye shaba shenje ntaye bashenje sha abashenje bataducika kumbe hari uburimo kwambuka bwageze bwaciye kuri barabubona bwari bwasaga n'ubwatangiriye mu rugamba ubonye undi imbere niwe umwambere we mugire hano hari ubundi tugiye kwategera nabwo tubuhereza icyo imbwa yaboneye kwiriba imbwa igiye kumugeza ishaho barayikubita shaho ubu nabwo bagiye kubuhata igiti buje ari bugabe 3 rero wundi ufite urubunda rujyamo igitoki ni ujya imbere afite urubunda rubishaho n'igitoki cye avaneyo nakuma ndaje mbahate sha nagatanga yewe ayiwe hey uziko twebwe mwoka hambirwa bari babihaye muze kuri uruhande mwanzize vumba nzingo ziraza gutukana naribi ikibi n'umuriro ikibi n'ugugwa hatu umuriro kumbe babaguku ya special force y'abaguku nayo iragenda ikurikira abanyamerika bararenga abandi bahinguka abagengara amafunzo bayakoreye muri Israeli ni Kigali barabona bibacika cyane Meja yanga hamagara Meja ho Yoga ubabwire ko abanyamerika barimo kwiruka Akiyuno turimo turabahata umuriro bakiruka kuri sector ya 17 tubabwire nanone bitegure ko ariho berekeye sector 17 aba niho barimo kwerekera 17th sector bivuga ngo imbere niba batangira barabahisemo hagati check it out maybe something broke on the way mwisuzume niba hari ufite ikibazo bivuge kare kuko tugiye kongera kugenda hago fandi nakuruhuka urana twebwe niko tunakuruka turi umutima turi abantu hijo de puta madre bagiye kujya kuri radio ngo bahamagare we use a spare I would if I had the damn thing nayisuzumye njya kuza 7 hours before we left radio ntabwo irimo gukora twayisuzumye tutari twahaguruka operator wabo ukora kuri radio I set those in special just to avoid that nanubwo ari ugupfa gusabwira bura makabuga PS bamenye ko bagambaniwe mwebwe hari ikigabo cyagiye muri radio kirayikorora gushora bagiye kurira indege dropped along the trail I mean shit like that does happen even to you nta kindi tugomba gukora ubwo turajya kuri trail aho twagombaga kwerekera hanyuma wenda baza kudutora baraza gutombora ko operation yari iminsi 2 what's the problem sergeant sergeant ni kibazo ki lieutenant what's the problem I think the problem is we're at a radio contact your flyboy over there is probably going to lose his leg that's if he lives and we got a hell of a good SATCOM team on our ass dufite ikipe y'aba special force ibaba Vietnam baturi kudutafari twacu special team is on our ass hanyuma ntabwo ari byo gusa radio yapfuye what he fucking wants to hear how do you think the choppers got shot down ndashaka kugira ngo tugire icyo twumva in the mess we're in right now every SATCOM team in the NVA is using those damn toys NVA ntabwo barimo gukoresha ibikinisho bafite radio no kuvuga ngo ibyo dukora byose bashobora no kuba babyumva tarabyumva the expert here Sergeant Duncan niwe muhanga waya mashyamba kora ibishoboka wimbaza byinshi Lieutenant biro bajyanye baramurebye sasa uriya niwe gikwazo cy'urupfu rwabo ibikwazo biba ari ibibazo before Terry shows up if he shows up at all I can't raise him sir kandi ko twategereje radio niba duhamagara asanga bamariye ku muheto sha the radio does not work how do you know they will be there
radio se yabo nibitarimo gukora muramenya muteko bari. Or anybody won't give you what you want, you let me know. Umva. There's a team of air command standing by with 4 Jolly Greens waiting for the weather to break. Mutegura ikipe yindi jyayo indege hanyuma kandi mugira ikindi mukenera mu mbwiri uwo ni general. Abasore ntabwo twapfa kubatererana. Cya kigabo cyagiye muri radio kwigorosha nacyo kikabaza ngo ukuntu bashobora kuba babimenya niba nta radio bafite. Bigaragara ko kidashaka ko abanyamerika bava hano. Around it. The map shows it's Menya nacyo ari ikiguku. we best start climbing. We niwo musozi tugiye kurira wangu niwe indege yagombaga kudusanga wangu. With the rope, Maniga. the gear, then the major. Dukoresha umugozi tureko ko twajyayo hejuru. Gisa na Barack Obama, perezida wo muri Amerika. Dukoresha umugozi niga. Bibazo zirahari. Wa mbere yarabanje arazamuka ni umusozi w'amabuye mister. Uramutse wanutse gatoyi. Hey, imbavu nawe urabyumva. N'imifupu ikurimo. Shit, give him some morphine. No way. Umutere morphine. Yavugaga ko arimo kubabara ngo bamutere morphine ni imiti ituma uburibwe bugabanyuka. Come on, sir. Get you up that fucking... Major. Lieutenant yabaye umuzigo we. Kandi ubyanze bikonze benshi arababera urupfu tu. Hari ukuntu ubona urupfu rw'abantu rwegereje. Wabanje hejuru yaragiye hambira y'umugozi. Icyo gihe cyo kwenda cy'abandi kuzamukiraho. Barimo n'inkomere yabo barimo kwirukanka na Major. Hey Wilson. Major. Code name Iron Hand. Mu rugamba no mu mashyamba no mu banzi bamwita Iron Hand. Amasine nyakuri ni Major Wilson. Abaguku gusa byose bari babiguyemo. Niyo mpamvu barimo kubahiga cyane mu Major nabo bamukeneye ukakakopi. Abaguku bagize gutya. Babona ibinyamerika byurira umusozi. Haraducitse banyaguhamba. Hano Fandi. Okay. Tiger Patrol. Patrol bari kuri Tiger. Barimo baraza ku ruhande rwanyu. Kararese. Ngoga amagara Tiger Patrol. I never see him. Bita amazina baba kuri Patrol. 3 of us on the rope, it'll be easy. Yewe. Wa musozi buriye yewe. Muze abashenzi baraza aho turisha. Muze tubahati igiti tubahati muri ivumbi ritumuke. Yewe no hasi barabacunga. Sasa bo hashi bamagabo hejuru. Abuko bakazamutse. Ziko Rajo. Cya kigabo ziko bakizamukanye wangu. Donkey. Halo. Koya. Ole. Mwihuta batabacika. Twagezeyo ngo Nimesha tutai. Ponchao. turi mu nzira turimo kwerekera tugende bagabo. Abanyamerika bari mu byago tu. Aho bazamutse ku musozi dore ubugabo niho buri. Buhamagaye nubwo hasi. Hanyuma nawe arazamuka. Kumbu kwa zamuka kuri uwo musozi bagiye ukaturora ibikoresho sasa nibyo basize inyuma. Dore kibazo rero ukuntu giteye. Yewe zatawe. Mani shimwe barabibonye. Kumbu mutuze musutame uwo barasagaze nibazamunyishize. Hanyuma wowe cyari. Hanyuma nawe cyano waruzingo. Nibwo imbunda zabo bakimara kuzifata mu ntoki. Ubugabo busa naho bwababonye. Ubugabo busa naho butangiye guhuna ahantu bari bashyiramo. Once you move on up the trail. Wogenda imbere. Yeah. Ucungure baho turi bwerekere ducanye mugaruko tubwira ajyana igitoki. Igitoki hana kijyanye cyari ibigabo. Dore n'urutoki rwe do. Nicya kibunda kijyamo igitoki. Uko yakaje kumbe. Warebye neza. Yewe zatawe. Asubire mbabwire ko turi abapfa. Turi mirambi igenda tu. Cyazo yakubabwira ko ari mirambi ihagaze. Ibigabije mu. Yewe butama wo kapfa ahubwo abo guhabaraje usibye ko bari muduhata. Patrol coming in. Ni benshi urumva badukubye nk'incuri 10 bagiye kuduhaho kujya ngo tubahe. Twirukanka urumva uzi ayo datawe mundake nanye niruke. Fani nawe yatangiye kwiruka. Ahari urupfu n'igicumba kiriruka mister. Urakina.
ambush ukubonye mbere iteka ashobora kuguha kurusha uko wabicekaga babuteze ambush ko butazara ko bakabuteza ambushi yagira ngo buzahita babuha wangu cyangwa turangiye nabi nyagupfa papi nzavumba zazaga zerekera hari babona ibishyamba kumba bagabo batangiye gukurura mada naho bakurura mada reka baze bahure nk'inzoka bajya guhura nka za nakonda mukatisha ibyuma shaho urumva mubakate kabisa urumva gitoke cyane fandi barikurura kumbe n'abandi barimo barikurura yego zure intambara yo kuryama rero bayitangarama yewe dore abaguko yewe ngo bagiye kurya mbushi bababonye kare yewe reka baze bagongane bakubitane imitwe yakabonye arakata ngakariya no hirya yako hari akandi wowe ngwino yewe che ubona undi ni umuhambira yageze imbere kibona kandi nako kaje turahaduye turamuhato aruzingo we Jose yewe bajara bagabesha tukurumwe nta kindi yakoze yitabaza urugerenade mwakire itunda Sergeant mukarage dore nguyu yasigaye mwagezayo nangeze bagiye bazana ibiti amajoro kadashoboye koga fandi ryamaho fandi barasunika umusunika nk'igifuka cy'ibirayi kumbe dore ba marini babaguku nabo baje aya mazi babacamo baba Vietnam niyo mazi barimo gucamo uziko katurore ibi ntago biri mu sawa tu niko bigaragara tu urubugabo aba marini babaguku shana abaturage dore abashenje mugire dore abashenje we dore nabo babona abaguku moto muriro kundi Nefumawe yaza ncyaki munda kijyamo igitoki meja batari banamugeza uko ashaka kubatwika batari Meja Wilson moto Lieutenant gitoki uruzingo rw'akana agiye kurutera kumbe nakana gato akana kid aramuhaye waragahaga kamuhaye kamupimye urusaso shawe It ain't like old Hawk to let the dude get in a shot. You're in charge if I don't come back. Ngiye kureba niki kibahi bumvisha urusaso rumwe Sergeant yagiye kugerayo Sergeant yababariye akana kumba akana k'umwanzi mugenzi
ari agasirikari n'akabari agasirikari. Nuko yapfuye. Imidari ye yari yagendanaga mu maguru bawukuyeho. Umukomando wese mu rugamba bafite umudari ugaragaza amazina ye buri kimwe n'umwirondoro. Bamukuyeho. Sergeant aramureba nta mwanya bafite wo gushingura. I've convinced him to launch a C-130 gunship over the area tonight. The weather's going to hell in a basket, but they may be able to establish contact. Just tell General nakindi yasabaga nukureba ukuntu bakohereza gunship muri iryo joro indege yo mu kirere gusa none zigwana. We'll try to put a flight of Sandys up. Roger, I'm taking a team in at first light. Nyakwa mu gitondo cya kare turaza kohereza ikipe ya mbere. 6 out. Nuko biri mu meri. Ikipe yindi bagomba kuyohereza yo kuza gufata amangaba mu ndege. Biragenda biteka turore. Team in the first light. Umuri rwa mbere rwa mu gitondo abagabo baragenze umunsi wa kabiri suyu nta ndege iraza kubafata. Usibye umuriro bahura nawo. Bahanganye n'abaguku. Katurori. Muri iryo joro nta no kuryama sha. Ubwo kandi bararyamye ikintu cyo cyaraye ku burinzi. Cyamukarage. Ko cyakaraye ku burinzi n'undi ari hakurya n'undi hakurya abarimo hagati ntibagomba gusinzira bacana no kukarira. Hangu ko ntako kurya wangu. Hagize wemera tukamubaga akaguru tukareba ko twagera. Ko baryamye kumbe hakuno ari cyakananga kirasenga shawo. Kiba kiri muri meditation amasaha yose. I don't know how many times I told that fucking hawk to quit that fancy bullshit with his knife. I told him to waste him and use a shotgun. You guys just remember one fucking thing. Hawk bought it because he was showing off. Uyatangiye gutonga navuga uri wagupfa kwe kuva kare yamubwiraga kutizera icyuma cyo kurusha imbunda. None asa nawe ari watumye apfa. Now get over here and eat your lizard. Hatagira wongera kuzana ibintu by'imikino. Mureke nisengeresha. Hallelujah. Kiri amasaha yose kiba kiri mu gusenga. Mwibuka filime itangira ico cyicaye bakagitera umugeri. Wumbe special force y'aba Vietnam. Anse Maule. Bimesia tuntia tona chao. Nendo Maule. Ngo abanyamerika mu gitondo barohereza helicopter yo kujya ngivana ngayo yo chip. Turabatunganya nabo. Mingo iten. Kaltada. Utegura ikipe bihari. Kiltasea. Maknoa. Mbere yuko izuba ryongera kurasa indege ujya uza kubakura niho turi bubapimire. Hari kirimo gutanga amakuru. Abanyamerika uko bapanga hakurya hari gitanga amakuru muri Vietnam. Cyarongeye kivuga n'iby'ikipe biri bwohereze mu gitondo iri bwoherezwe ije kubakura hano ngo isana n'indege. Haduye umuntu bagambanira barimo. Kibarye kibabamo ubundi barabaca umugani ngo iki kurya kiba kikurimo. Ntabwo uribwa no mu nda atari yawe. Inzoka ziba ziri muri wowe. Mugabo bagambanira barimo abuko bakagenze muri iryo joro bagombaga kubarangiza mbere yuko buke. Gituko nta kuryama barutse akanya gato barongera bafata urugendo. Ibigabo kumbe byabamenye ko busubuye bari bubuze kubatora mu gitondo. Arobanje gusuzuma igitongo bajyamo. Bavayo berekera muri cya gitongo n'ikizu kiraho gisa naho nta muntu ukikibamo. Katurori. Kumbe special force y'abaguku bayongereye indi kipe. Abaguku barakomeza baba benshi. Maradiyo sha. David, utotai.
Wrong way. Stop. Nahamagara bari hakurya kuri radio, kumbe ni bene wabo dore abandi ba Vietnam babongerewe indi special force. Kipi idasanzwe va kuri babandi bambara ubunuza bw'ubugofero bumeze nk'ubusafuriya. Abana abandi bambaye smart, bazi cyo gukora smart, birukanga amashamba smart, bari smart nka boss wabo dore ngo nyiribondo nawe ari smart. Kipi idasanzwe y'abaguka ngabo zatojwe bidasanzwe. Fata abasore bawe mu nkurikire namwe. Fanda amesema bawina fande mukuru. Kipi arayikusanya kumbe dore bahiga. Ibi byari bizi ngo bigeze ahantu harinzwe mama shenge. That RTO that killed Hawk got off a message. They sure as hell know we're around here somewhere. Well, if Terry's gonna show, it better be soon. We'll give him till noon, and then we're out of here. We got one last chance. Mouse. Ngo yarebye mugenzi we 15 clicks. kugira ngo bava hano bisa nawe ariyo mahirwe yabo yanyuma uyu munsi kuba bashobora kuba bakwizera ko bari bugitahe bakagenda amahoro. Kumbe hari ikipe ije kubatora ngo yari iteguwe. Information that Duncan and the guys made it. But if I know Duncan, I'm betting they did. Tujye kubohereza gutabara bane If they wanyu. did, that means they probably got Charlie up their butt. Ndumva ko mwumva icyo tujye So the gukora. rules of engagement are simple. If it's a gook, shoot it. Amabwiriza y'intambara murayazi nayoroshe cyane. Mukagenda muri muhura n'utari mwene wanyu. If it's a gook, shoot him. Naba ari umuguku urasimbwa. Nindi kipe irimo kuza babahaye amabwiriza bagahura n'umuguku bakamurasa baje gutabara bene wabo. Kumbe bene wabo ngabo bakasiriwe shawo. Didn't know if you move that quick, man. Sneaking around here like that could be fatal. Well, I'd be out of this shit, wouldn't I? You don't think there are any tigers around here, do you? Abatanye kuganira Be surprised. nibwo basa nabo babonye agahenge byibuze ijoro ryose bareba bagenda bari ko Shit hate to end up being some tiger's breakfast. Vietnam baramanutse shawo. Babagabo baramanutse shawo babonye abanyamerika bari kumwe na nyiribondo niwe muyobozi wabo. Dore nyiribondo What's going on? Niki jambere Sarge, I want you to do me a favor. nyakuba nagira ngo ngusabe imbabazi. So I just want you to give me a favor. If anything happens to me, Nihagira ikimba, if anything happens to me, I want you to see to it that my mama gets this letter. ndagira ngo mama wanjye uzamumerera urwandiko. Send this to my mama, just this letter. Urwandiko gusa. Kandi yaramurebye shawo. I got a funny feeling I might not be going home this time. Come on, Jimmy T. We wa musore wasaze sha. Ninde wakubwiye ko ari ikiri bukubeho? Afande cyagiye twirukanga za sinumvaga ibicuro. Yari mu mugongo. Hey. Rwandika cyo rwemera. Rero umuntu uri bupfa ngire ngo abyiyumvamo. You know? Ohereza abasore sha. Mujyane mwo gahambirwa. Abanyamerika bari biriwe. Ntabwo bigeze baha gahenge na gatoyi. Draba Vietnam. Nagahenge. Icyo bita resting time nacho nta mwanya wo gukuruka hari. Umuriro mpaka. Amazwe field of fire. Ahantu hahanirwa umuriro. Field of fire. Kombine yarisha kubakura aho ngaho. American chopper.
mukarage wavugaga ngo urwandiko bazaruhe nyina koko bari mu gihe umba batabaza Sergeant aramagara muri yehe turi hano mubona umuriro waka ni muzi barayipimye abagabo wey uko nagasutamye barimo kundasa ndigendeye wowe Forget it, we're catching some major shit here. We're gonna try to make it down past the border. Roger. Ujya bavuze ko bari kumwe nawe indege abandi nabo barayiparika kuri landing zone bayiparika abagabo buba ko nabo mbona haguruka sha twigendere haguruka tugende ntabwo je bandasa he Forget it, we're catching some major shit here. We're gonna try to make it down past the border. Roger. Ujya bavuze ko bari kumwe nawe indege abandi nabo barayiparika kuri landing zone bayiparika abagabo buba ko nabo mbona haguruka sha twigendere haguruka tugende ntabwo je bandasa hejuru y'abantu batatu barabataye basi abagomba kwirwariza bagomba kwirwariza uko bigenda kose bene wabo batunya umuriro bareba yuba muhaye ariko umuntu yakoze nk'umuntu bwa mudomoguye mwebwe nimugende ngo haguruka tujyane wapi ntabwo bishoboka nimugende tutari kumwe go without me arangije abaha umudari we ikindi yakoze cunga ubugabo burimo kuza kandi nabwo byibuze abandi bafata inzira barongera binjira amashyamba yabaye amashyamba umukomando nani umubwirwa no kwinjira amashyamba bomveshe wabo imbunda yarasaga itakivuga bamenya ko hari byamurangiranye Kabondo ni ubayoboye abaguku Kabondo ayoboye abaguku yaraje uko yakaje Kabondo arajya kugira hagira agasanga abasore bashize ibishenze amafunzo byafatiye hera kubirimo kutumara bagera kuri mukaragiye agihumekamo Kabondo Laos. yaramwirangirije ngo iki At least we got friendlies in there. Fandi nagezeyo kabisa Any difference to the NVA? Hell, they'll just go right in after them. By God, so will I. ubutaka bwa NVA undatse cyane sana udufite umugambanyi hano barabanje bafunguruye General Duncan is sure somebody sabotaged that radio. Duncan abasore bisa nawe yigeze akora muri radio yabo naramubonye bagiye kugenda Yesterday he made reference to the fact that the radio wasn't working. ndetse buruko turimo kohereza operation yo kugira ngo dufashe bagenzi bacu turasanga babimenye agomba kuba ari umugambanyi Come out. But don't move on him unless you're sure. mumukurikirane ariko ataza kumenya ko murimo kumukurikirana kumbe Duncan muri iryo joro yaragiye kuri radio nanone bapanze indi operation yumva ko bagiye gufata indege General yashakaga kwigirayo durakabari mubonye bamukamana Duncan uko yakinjaho yinjiye asa n'ugiye gutanga amazimwe kumbe bamukurikiranye bababwiye ngo bamukurikire gusa atababona hamwe aza gutangira amakuru
bamugezeho basi Game's over, Chi. birarangiye Chi Duncan Chi Then think about it. nta na kimwe ngo watabara twakumenye ntawe utakuzi yarihaye kuko fatira umukomando ugambana yahise yihereza nta bintu byinshi bamufatiye mu cyuho Okay, Kyung. This here, back now now. baturi imbere gato nta mwanya muto tukabafata Có tôi nu bắt tôi mau lên. Linh mê tay chồng. Và bên chỉ hay. Uncle, sao đâu? Tôi sẽ ngông tôi nào. bababwiye ko ngo hari abandi banyamerika bagiye kuza amanandi bati nta kundi tugiye kubategera muri Elephant Path Cambodia niho General yagiye kwishakira indege muri Cambodia Vietnamese border Cambodia mu gifaransa ngo bayita Cambodia General yari imanukiye muri Air Force aza muri Cambodia nta kindi cyamuzanye nagomba guhagurukira ubwo ajya kwirebera aba basore I have now talked to everybody in this organization. Got to understand that we must make another attempt to find these people and get them out. Cambodia ugiye kugerayo yasanze hari abanyamerika gusa nanone nta birindiro bahafite Where you want to kereka abanyamerika bake cyane n'ambasaderi go, they're out there. Crown Point has monitored the NVA radio traffic. NVA bakomeje gukurikirana uburyo twakoraga kuri radio ndetse tuma kuri bagenzi bacu abasore bacu bari mu ntambara mazi abiri You don't know exactly where they are. nyakubana nubwo ubutsa twaguye indege nta nubwo usaba abasore bari Gone tomorrow, I'm taking a chopper up to Backtown radar station. akadege dufite ni kamwe gusa gatoya tugafite hano ku biro byacu niba wakomera ko ngutwarage nagutwara undi witanze kujyana na General yaraje gusaba akadege Mr. Ambassador yarakimanye niko kadege afite konyine kandi bakajyane baje gutabara abantu bataza aho bari umbe ko kabantu imvura irimira n'abanyagira sha mu gicukusha wahura nawavuye mu bintu nk'ibi ngo janguzi ko ngo mwibuka Manuel ngo muri aho Manuel ngo duturanye munsi yo kuri paruwasi muturanye bike bagabo ko baca amatanura yakumurira ngabo mu gicuku naho kuryama hari ntibararyusa umunsi wa gatatu impamvu usanga n'umuriro umugabo ijisho ryarahiye n'amashyamba bari mu nzira bagenda babateze nijoro abatege mashamba majoro baramushaka nabi cyane katurori bagabo zirashize Your point. Sit there. nakuruka bigomba kuhaba minsi yose biruka
오케이. 하이, 가야죠. raka Hello. Chú càng tìm nên ai nguy ngờ. À, quan nghe không? nawombye bihagije munyohereje ubundi bufasha Anh nữa. Anh nhau. Bài chữ âm há trội. weva mu kazi Thôi là. Kéo tật bài chữ. I'll handle it from here ngiye kubyikorera ubwanjye nibereye hano Theo lập nè. ndabona nta bundi bufasha nakongera kuguha uyu bamuhaye ubufasha bwinshi ntacyo amaze Allez. tujye ku musozi wirabura tubategere hariya bagiye kubategera ngo ku musozi witwa Black Mountain banze kumuha ubufasha mu Kabondo Kabondo yahombye abasore benshi none ngo yashakaga ubufasha kumbe gomba abasore benshi aba nabo yari ikipe y'abantu buzuye dore abasigaye do imbarwa n'ubundi batari benshi bashize mahoro sigaye abasore batatu na meja wabo. You're gonna have to take Wilson. Can you do it? wakomeza kwihangana wabikora kumbe hakurya warambiwe hariya urusore rw'ururasta rumwe rusenga cyane ruba muri meditation majoro nawe ni ndembe we no namaze iminsi irenze yabatarya n'akantu nakamwe kuva bamuhanurira mu ndege baragenda gwirirana hano biranga Sergeant, he can't go any further. Fuck Laos, he can't go another 100 yards. waje maze arayimutunga we What the hell do you think you're doing? uri mu biki Oh, waste the fucker, man. Look at him. mureka tumurangize murebe Get caught here, we'll be dead too. natwe turapfa mu kanya gatoya barazitungana uri aragira ngo bamurangize n'ubundi arenda gupfa ngo kugira ngo bo bataza gupfa none basiri uyu nguyu hari waje Sergeant nawe karayimutunga No one else is gonna die on me. nta n'umwe uri bupfe turi kumwe Fucking liar, man. urabeshya bangu urabeshya mwana Fucker, that's what you said. ayiwe usumoye yakakubise urushyi ubwoba bwagira ngo bamurangiriza You're not gonna get out of here. tuza ntabwo uri bupfe We're almost home. turasa naho tugiye kugera mu rugo we are almost home urumva Because if we don't, Jimmy T, Hawk, and Heffy die for nothing. kumbe muri Cambodia ruhagurutse n'imbunda ye General ubwe yifatira inzira David Caradine amazina y'nyakuri haguruka sha yifatiye inzira ajya kureba abasore be nubwo yagendeye ya gisirikare yaturutse muri Cambodia igihe cyo agiye kubitabarira nta wundi bajyanye abasore kumbe byari byabarambiye nabo basaga nabenda gukata umupaka bava muri Vietnam bajya muri Cambodia iminsi bagenzi ne yari operation iminsi 2 nambarira cyakomeza ubutabazi tubonye mu nzu niyo bageraho kare nibyo tutazi ibigabo mwibuka twumvaga bivuga ngo bigiye kubategera kuri Black Mountain ku musozi wirabura menya ari wo wuyu Thanks, man. Black Mountain
hari icyo mutabonye mutabona kumba abagabo Cover me. mu nkavaringi cover me mu ndindire ndaje arashe imbere uyu nakamba kamba ajyayo ni umurambo ugiye tu bingana kuri ukajya wenyine katurori moto right there hey. Abaguku aiwe fande wanyangorwa ya mibi abaguku bari hano we mujye hirya ari mu bashingurira we munkurikire mwazingoma hanyuma namwe merezano sha kabondo ashiramo gihe cyo gukomanga kirageze muri ronyamuri ruri hano kumba kadege kari mu general yaje kubitorera kandi aje wenyine nta nubundi bufasha general aiwe fandishani ndembe shabo ninzara umunaniro inyota umumbunda shash hey field of fire ubonye kuntu igicumba bagikaraga hariya nawe umwana nanjye na niyumve PG tangira kubafashiriza mu kirere afite imbunda yari yasoye nayo imukorera neza cyane ndege barayibonye irimo kubafasha munota wa nyuma munota wa nyuma giye kugera kuri kagasore ni kamwe kavugaga ngo reka amajoro araza gutuma bose bapfa kamwe gakunda gusenga cyane sergeant yakagezeho ntako katagize kari karwanye bishoboka Meja dore igicumba mumbunda umeze nabi zenguruka mbahereze bari abagabo sha General David Carradine nabonye uwo ishakaga menja ngo barimo kumwirukankana katurera ubugabo inyuma ndege barayihindukije General General David Carradine dore igicumba n'umumbunda aho bacaniwe ubugabo buri
ndege yaparitse hasi avayo. Umusirikare nta bwoba ntaki. Muco muzakuri no ihute mwana ihute batama n'umukundi kuguru nagezeyo ihute ya ugenda muvano get out here ihute mwana ihute kabisa mwana ihute bwose ihute n'ubundi gezeyo ihute nzagu bacu kumbe mu kirere bakiraho dore hakuno bitwa meja ho umuguku nawe yiyiziye n'indege ye abasha nakadege fanda gwa mucyobo niba atari we winazemo nora bahigana vana y'igitoki shiramo niyambo nijya mu rutoki kadege kabaho bakaboneza biranga yakurura ubundi bufasha mwuka cwamwe ibi ni ikiko ibi ni ikiko ari iyi ni inyatsingo reto bafite inyatsingo hejuru muzamukana nizo ngabo ku musozi hejuru majoro turakumva over we are on the way turi mu nzira ubu turabateye bahaduye yewe data wayiwe data we David Carradine yagukina udufilme twinshi harimo POW The Escape yagukina kandi kitwa True Legend ka 2011 David Carradine injira wo kahambirwa injira wa mushenzi we injira ntabwo napfusha abapfu benshi injira wa mushenzi hapfa umupfumwe ntabwo napfusha benshi General barahagurutse arusigaye ku rugamba hasi Katurore baramutaye kandi umusore mararwana gusaba guku ni benshi David Carradine we sasigaye mu mazi abira nguye ari wenyine n'utuguru duduyi nawaje na yewe zata bamuri inyuma we seta buringi uyakomeje kureba hasi arashaka mugenzi we sergeant aracyari hasi sergeant yari umugabo gize gutya aramubona hakuriya nguri yaratungutse nguri fandi sergeant yakoze ibishoboka ntabwo ananirwa urubugabo inyuma ye byinshi cyawe ngwino nkwereke icyo gukora amakaboko nkwereke yewe baramutakiye maze akagenda yicundeba bana dutahe ndi hano dutahe ndi nicaye hano abo bamujyanye mu kiraro yicundeba shawo kuwo arose yayicaramo generali yararwanye bishoboka paka nta kindi yashakaga n'abasore be kubasubiza mu rugo yacyuye babiri majoro barwaniraga nawe baramujyana kandi mugabo bw'abasigaye babuha imibonjo sergeant ntabwo yongeye kurasa urusasu rwe yagiye areba imidari y'abasore bari kumwe yari ikipe akunda cyane yatashye wenyine muri ya kipe yose
ikipe y'abasore yemeraga abasore bari bazi gukora akazi nuko bagiye mugenzi bava mu menyo ya rubamba. Filime nayo Imana ishimwe irarangiye ubwo ndabara ko yanyashizemo ubu mba nangije kuyabara mba nyarangije. General Command yari David Carradine, Sergeant Duncan ni AB Lotima niwe wari sergeant. Nakoze kuza abantu bakuru impamvu mbakunda hari utayizi. Impamvu mbakunda kubera urukundo rwinshi rwasaza urumva ndabakunda hanyuma kandi kuri cyo nuyicikwe turacyakomeza